Mathayo sura ya 5 mstari wa 8 inasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8 inasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kina baba wenye moyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Kina mama wenye moyo safi, hao ndio watamwona Mungu. Wenye moyo safi watamwona Mungu. Heri wale wote wenye moyo safi, wenye moyo safi watamwona Mungu. Waimbaji wenye moyo safi, hao ndio watamwona Mungu, watamwona Mungu. Na roho yangu iliyotulia ndani yangu, Baba ifanye upya. Maana wenye moyo safi,